कोळशाच्या निषेधाक लागून जारी केल्ल्या वास्को एमएफस कोर्टाच्या नोटिसा प्रमाण आप पक्षाचो बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान हेर वांगड्या सयत न्यायालयान सुनावणेक हजर आशिल्लो। जेलीत रावन लेगीत गोंया खातीर झुजतले अशे बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगशान सरकाराक शिटकावणी दिली। तशेंच सुमार 1000 जाणांनी ह्या कोळशाक विरोध करून लेगीत फकत 11 जाणांक न्यायालयान आपयले। देखून सरकार मुद्दम समाजकार्य करप्यांक सतावपाचो यत्न करता असो आरोप सेसिलान केलो। पळयात। आयज जी आमकां हे समज दिल्या हे क्रिमिनल जे हे आसात प्रोविजन्स अंडर रेल्वेज एक्ट तितून आमकां हांगा आपयलां। सो 146, 147, 174 जे सेक्शन्स आसा हे रेल्वेचे ट्रेसपासिंग, रेल्वे ऑफिसराक कामात आडखळ घालप अशे हे सेक्शन। ओके, सो ही केस आमचेर एक क्रिमिनल केस घाल्या कित्याक एजिटेशन जाल्ली ताका लागून पीसफूल प्रोटेस्ट जावन सुद्दां हे आमचेर केसी घालतात। आतां हायकोर्टान ज्यो केसी आशिल्ल्यो, एक केस आशिल्ली रेल्वेज कसली परमिशन परवानगी घेनासतना काम करतात ताजेर, ती केस चीफ जस्टीस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट स्पेशली येवन तांणी ती डिसायड केली आनी ती आतां आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करतले। आमकां दिसता की हायवे आसूं नाल्यार पोर्ट आसूं सगळ्याक कायदे लागता जाल्यार रेल्वेजाक कित्याक कायदे लागनात। ओके, सो ही केस आमी सुप्रीम कोर्टान व्हरतली। दुसरी आनी एक केस हायकोर्टान चालू आसा अगेन्स्ट द लँड एक्विजिशन, ती चालू आसा आनी ताजी हियरिंग हे थोडे दिसांनी आसतली, नेक्स्ट हियरिंग। आम आदमी पार्टी के एमएलए ते आज टार्गेट करता। द मेसेज इज व्हेरी क्लियर टू द चीफ मिनिस्टर। आमी भिवपाना, तुवें आमगे दिल्ली सरकाराक कितली त्रास दिले सगळे आख्खे इंडिया खबर आहा। आनी आज गोंयांत तुमी आज आमकां तेश कोन्न त्रास करतले म्हूण आमी भिवपाना, आमी लोकां बरा आसतले आनी गोंयांत कोळसो नाका आनी नाकाच आनी केन्ना नाका आसतलो। वी वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल ऑफ आरोसी, पीपल ऑफ चांदोर, पीपल ऑफ ऑल दीस रेल्वे जे पास जाता तेंचे बरा आम आसतले, पीपल ऑफ वास्को ही जी सिटी आहा। आनी आज म्हाका दिसता आज जे एमएलए आज हांगा ते आशिल्ले, they are part of this, but today they are all quiet and they are all breathing this coal particles. But तू आमकां कोर्टांत व्हर ना तूं आज जेलीन घाल। ही जी सेक्शन घातल्या ती 2 वर्स जेलीन नाजाल्यार फायन हारी कर। जेलीन कापसोवा कापसता आमकां, जेलीनसून आमी लडटले, जेलीनसून आमी गोंय राखतले। This is like, you know, a situation where when you want to fight for Goa, this is what you have to face, and we are not scared, we are not worried, because we know that we are fighting for a cause, we are fighting to protect Goa. Out of 1000 people that were there, if there are going to be 11 of yours who have received a summons, then something wrong. Either all of us should receive, or this is just harassment that is being done. And if you can see, you've continuously seen us fighting for the real causes. As Advocate Omer said, that we are social activists, we are environmentalists, we have even an acting MLA right now who has been targeted. Alright, so because even in the Chandor case there were so many MLAs who came but no one was targeted over there, and we have Venzi here who's targeted. So this is blatantly to harass us. We just want to tell the BJP government is do what you all want. Okay, if you all are doing something wrong and it is going against the people of who are residing there, because we came to support the locals there. And if the government is not ready to listen to the locals, this is how we'll come down on ground level. And this is not the end, this is just the beginning of it. And we are going to fight this case. The attempt is very clear that to harass the accused. The cases under the section that have been filed are very minor in nature. They are imprisonment up to 6 months or even a fine of 500 rupees. However, the trouble that they intend and the intent behind it to trouble the accused, bring them to court, let the litigation go for a few years. The attempt is just to make the accused suffer.